Ageno kunete kiama kia DCP Rwangiromero batongeretwe ni mukarigete James Medekana mwandiki munene Maumero General Kiremi Muthamia atikatika kiama bangine bamukirete na wendo mwandiki munene omweru wa kiama kia DCP John Medio bakiuga nende baina wetikyo no tungiria bokiende bamenete atungiria baranende baithirikarine nonto bakira bakuwane kwa iria Kenya kenda borirwe madina ya rabaithirite baikulukaira muthuri murioki na kulikithia Utongire bokia kia DCP janere kaunti ya Meru ibombite kwa mukira magaruku ya thithigite kumagi kiama kinene aramethuthura gitarwa ya mwandiki munene pakiwetu ariri niririega. Mheshimiwa Your Excellency ni boya mnono ntubo tuthurira Senator Methu Senator wa Nyandarua ari Secretary General kana mwandiki mkuu wa kiama chetu kia DCP tuyito kura narua ni boya sana itagaria riu ni itagaria ria ume ni itagaria ria uchamba na ni itagaria ria wiria branch yetu Meru ya DCP na itukomenya strength kana inya ya Methu kire kwaria na utungati bwa kiama na Methu nawe inkomenya iziko to the task. Amna bobu bethoba kimeneria abita bathirikari na baraba komigwata mbaru kirimando yake kugaukani Kenya pakigo ntopopo boteko bwa diversionary politics nigenda tuli manto ngombe cietu ira cia wana igembe na Meru nigenda tuli barabara tutogerwa Meru nigenda tuli manto ya na babate cukuru nigenda tuli investirite kuri wacia SHA na sibitari ite kuri oa nigenda nya tulwa ni urongo burabo kwa East Africa waitagua nwetite oka oro refinery Tanzania. Sisi street tutakuja, mafuta lazima ishuke, ushuru lazima ipungue na maisha ya gharama ya maisha ya mwananchi wa Kenya lazima iende chini. Kama si hivyo, Rais Ruto, omba Mungu ufike 2027 kama hatujakutoa. Harankuruki balete mando yegi wamba bangombe bakuwa kwa ntuko kathumba ontopopo ibutabukita na mbere na bote kuthira. Lakini mwangana harua wamba bwabo gutabukiongaira. So atokwera bwana Ruto baduto thori na gakonderera gututhora thoria no twatuika tumurira mwaka jwathira ngombe chetu ikiawa na tena chukuri buru kinyata aria nteto yu kinyoka thithia ta Meru one time ngombe chetu ikia ora ana batu bakioroga ora bwana Ruto no peo na no peo igua one time kuringana bo bariga minister batatu aria murokomeni okaria ndwale ogima wa mwiri na ugambo kithomo ibabiri kwa beru itene no ntuiba kaijega bari mingu giciao beta wa number 1 murokomeni o wate mbaza giurete buru kinya ngochimani ara kuringa sherehe ara nchovine imurevi wa kawaida na bling bling ndwala no imwamba wa SHA owa akora buru bwana Ruto no mutarere minister you have repaid your debt please tell Kenya weberi muntu ugesha ombaga no education ni akure Kenya Muthuri Murioki Woro TV Mutiriro Kangangi.